Naho mu karere ka Kirehe birimo kuvuga yuko wari warigize umwicanyi ruharwa yaje kubaraswa nyuma y'uko ashatse kurwanya inzego z'umutekano ngo yirukanke bakaba bahise bamurasa. Reka dukurikire inkuru turimo kuyikesha BTN, subscribe and share like. Duherutse gukora ivuga urupfu rw'umumotari witwaga Nsengiyumva Emmanuel wiciwe mu mudugudu wo ku Kabungo, akagari ka Cyunuzi, umurenge wa Gaturi ho mu karere ka Kirehe, akaza kwicwa n'abantu bari bataramenyekana, bakamwicira mu bigori, umurambo we bakaza kumanura mu gishanga cy'umuceri bakawutabamo, maze bakamwambura moto yatwaraga ndetse na telefone ngendanwa ye bakaba barayitwaye. Kuva uwo munsi polisi y'u Rwanda yatangiye iperereza n'izindi nzego zibishinzwe. Abagize uruhare mu rupfu rwa Nsengiyumva Emmanuel bakaba baramaze kumenyekana ndetse baranafashwe. Ariko kandi mu gitondo cyo ku itariki 7 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2026 Dukuzumuremyi Eric wari warazengereje abamotari n'abaturage mu bikorwa by'ubujura n'ubwicanyi yarashwe arapfa ubwo yashakaga gucika polisi. Ibi byabereye mu karere ka Kirehe, umurenge wa Gaturi, akagari ka Rwabutazi, aho yaragiye kwerekana bimwe mu byo yagiye yamburira abamotari ndetse yiba n'abaturage muri rusange, ngo yagera aho yari yababeshye yabihishe agatangira gutoroka akiruka. Ibitaje kumuhirira kuko polisi yahise imurasa arapfa. Twebwe mu gitondo cy'uyu munsi bwacye tuza mu kazi tuje guhinga hano mu gishanga, tugerageza kumenya ikibazo cyahavutse. Nibwo twaje kumenya ko bahazanye umusore wari wiciye hano umumotari. Uwo musore ababwira yuko hano hari ibikoresho ngo yahabitse ngo byishe uwo mwana. Mu kuhagera rero yagerageje gushaka gutoroka izo nzego zari zimuzanye, nibwo bahise bagerageza kumurasa. Natwe abaturage byadushimishije cyane, ntago umuntu azajya atekereza kurya iby'abandi atagerageje kuvunikira ngo ibyo bintu rwose bibe byamuhira. Natwe byadushimishije gusa, ibyo bintu twumvise ari byiza cyane. Bijyanye n'iki kibazo cyabaye hano cy'urupfu rwa nyakwigendera wacu umwe watuvuyemo, twagize akababaro kenshi, tugira n'agahinda kenshi, ariko turashimira inzego za polisi zahabaye zikanadufasha gukurikirana bamwe muri bo babashije kuba ari abagizi ba nabi, bakaba baramukuye mu mubiri, ariko turashimira polisi. Yego. Nge rero icyo mbona nakishimira, Yego, ni uko inzego z'ubuyobozi kuba babashije gukora igikorwa nk'iki ngiki bakabasha kudufatira nk'uyu muntu, nubwo nawe yagaragaje ashaka gucika polisi nawe akaba yavuye mu mubiri. Twe byatweretse ko ubu ngubu noneho tugiye kujya tuhanyura dufite umutekano. Ikibazo cyahabonetse, uwo muntu hari umwana w'umumotari biciye hano ku cyapa cya Kabungo. Ubwo baje kwerekana uwo muntu ababwira ngo abereke ibikoresho by'uwo mwana baba barishe, ahageze ashaka kubarwanya ngo atoroke, biba ngombwa ko bamurasa, ariko rwose bari gucunga umutekano kuko uwo mwana baramuhohoteye, bamwishe rupfu rubi, bamwambura imyenda, bamwica urw'agashinyaguro, baragenda bamuzika ahantu mu misitwe, bamwambura byose n'ikariso barayimwambura. Umwana bamutera ibyuma mu rubavu, ku matwi hose, umwana birangira bamwishe. Ubwo rero uwo muntu yari yiyemeje yuko aje kwerekana ibyo bintu nkaho yakabyerekanye, ashaka gutereka inzego z'ubuyobozi. Ikintu nshimira polisi ni uko bari kuducungira umutekano, kuko iyo batabikora kuriya n'abandi bameze nk'uriya nawe bahamarira abantu benshi. Makuru ukuntu ameze, mu gitondo twari tubyutse tugiye mu kazi, usanga polisi iri mu muhanda na RIB bari bamuzanye aje kwerekana ibikoresho bimwe na bimwe yagiye akoresha kugira ngo yice Nsengiyumva Emmanuel, bakunda kumwita Gasazi. yego. Noneho bamaze kwamugeza agerageza gushaka gucika inzego z'umutekano kugira ngo yiruke, nabo bahise bagerageza ku buryo bamurasa ahasiga ubuzima. Twishimiye ko ubuyobozi rwose bwaduhaye umutekano, twe twarabasabye. Bajyaga batera amabuye, bagatera abamotari, ugasanga amakasike amwe yaranamenaguritse, ariko tukabiberwa abari bo. None ubu ngubu twaruhutse mu mutima, umuntu azagenda isaha ashakiye rwose mu muhanda, umutekano ni wose. Turashimira polisi uko yagerageje gukurikirana abantu bose bagiye bagira uruhare muri rupfu rwa Nsengiyumva Emmanuel. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba, Superintendent of Police Hamuduni Itwizerimana, aha arakomeza abigarukaho muri rusange.
yari ruharwa rero yari umujura wiba akica, yabikoraga hirya no hino hatandukanye ariko cyane cyane mu karere ka Kirehe. Yego. Ejo bundi rero mu ijoro ryo ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere 2026 yateze umumotari bita Nsengiyumva Emmanuel, amwambura moto aranamwica. Yego. Ku bufatanye n'abaturage polisi yatangiye ibikorwa byo kumushakisha tuza kumubona. Muri iki gitondo rero nibwo yaragiye kwerekana bimwe mu bikoresho agenda yibe hirya no hino atandukanye aho abibika. Ageze mu nzira ariruka ashaka gucika polisi, iramurasa yitaba Imana. Arakomeza kandi agira inama urubyiruko ndetse n'insoresore, aho bamwe mu rubyiruko badashaka gukora ahubwo bakumva ko bagomba gutungwa n'utwo abandi ari byo biturukamo ubu bujura ndetse n'ubugizi bwa nabi. Ubutumwa nuko abantu, abasore, urubyiruko, abantu bose bafite imyumvire yo kumva batungwa n'iby'abandi badashaka gukora bakiba iby'abandi bakwiye kubireka, kubera ko polisi iri maso, abaturage bafite ubufatanye n'inzego z'umutekano. Ni icyaha gihanwa n'amategeko rero kwiba, kandi ntago tuzabihanganira. Dufatanyije n'inzego zitandukanye ndetse n'abaturage tuzabafata bashyikirizwa ubutabera. Bakwiye rero kubireka bagashakisha imirimo bakora, kubera yuko hari imirimo myinshi itandukanye badatunzwe n'iby'abandi. Uyu akaba yarakurikiranyweho icyaha cyo kwica umumotari witwaga Nsengiyumva Emmanuel, akamutwara moto ye, akaba yarafatiwe mu karere ka Nyagatare agiye kuyigurisha ku makuru yatanzwe n'abamotari. Ariko polisi y'u Rwanda irakomeza ibibutsa ko itazigera ibihanganira na gato, kuko inshingano ifite no kurinda umutekano w'abantu n'ibintu. Polisi y'u Rwanda irashimira abamotari bayifashije gufata uyu mugizi wa nabi, kandi ikanabishingiraho ko ubufatanye bw'abaturage na polisi aribyo bizaca ubugizi bwa nabi ndetse n'ubujura bya hato na hato. Uretse uyu Dukuzumuremyi Eric wari wabeshye polisi ko agiye kuyereka bimwe mu bikoresho bagiye biba abaturage ndetse n'abamotari mu bihe bitandukanye, ngo yagera aho yari yababeshye yabihishe agahitamo kwirukanka kugira ngo abacike, bikamuviramo kuraswa agapfa. Bagenzi be bakiri mu maboko y'ubutabera nibahamwa n'iki cyaha cyo kwica ku bushake bazahanwa n'itegeko nomero 68/2 ryo mu 2018 ryo kuya 30 ukwezi kwa 8 2018 rigena ibyaha n'ibihano muri rusange. Rivuga ko umuntu wica undi abishaka iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo cya burundu. Iki gihano kikaba giteganyijwe mu ngingo y'iri tegeko y'108. Twebwe mu gitondo cy'uyu munsi bwacye tuza mu kazi tuje guhinga hano mu gishanga, tugerageza kumenya ikibazo cyahavutse. Nibwo twaje kumenya ko bahazanye umusore wari wiciye hano umumotari. Uwo musore ababwira yuko hano hari ibikoresho ngo yahabitse ngo byishe uwo mwana. Mu kuhagera rero yagerageje gushaka gutoroka izo nzego zari zimuzanye, nibwo bahise bagerageza kumurasa. Natwe abaturage byadushimishije cyane, ntago umuntu azajya atekereza kurya iby'abandi atagerageje kuvunikira ngo ibyo bintu rwose bibe byamuhira. Natwe byadushimishije gusa, ibyo bintu twumvise ari byiza cyane. Bijyanye n'iki kibazo cyabaye hano cy'urupfu rwa nyakwigendera wacu umwe watuvuyemo, twagize akababaro kenshi, tugira n'agahinda kenshi, ariko turashimira inzego za polisi zahabaye zikanadufasha gukurikirana bamwe muri bo babashije kuba ari abagizi ba nabi, bakaba baramukuye mu mubiri, ariko turashimira polisi. Yego. Nge rero icyo mbona nakishimira, Yego, ni uko inzego z'ubuyobozi kuba babashije gukora igikorwa nk'iki ngiki, bakabasha kudufatira nk'uyu muntu, nubwo nawe yagaragaje ashaka gucika polisi, nawe akaba yavuye mu mubiri. Twe byatweretse ko ubu ngubu noneho tugiye kujya tuhanyura dufite umutekano. Gatera Alphonse, BTN TV, Iburasirazuba bw'u Rwanda.